Bahinzi ndetse namwe mwese mwifuza gukora ubuhinzi bwa kijyambere kandi mu buryo bwa kinyamwuga, ni mugani ikigo Rwanda Israel Horticulture Center of Excellence. Uyu ni umushinga u Rwanda ruhuriyeho n'igihugu cya Israel, ukaba ukorera ku Murindi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RA. Tubafasha gukora ubuhinzi buteye imbere hagendewe ku ikoranabuhanga ry'ubuhinzi bwo muri Israel. Tukabaha ingemwe z'ibiti biribwa dukorera mu buhumbikiro bwa kijyambere zirimo amoko y'imbuto atandukanye nk'imyembe, amacunga, avoka, indimu ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Bahinzi, nimwihutire rero kuguriza ingemwe, dore ko mu gihe cy'imyaka 2 gusa utangiye gusarura. Abari barabuze aho gukoreshereza ingemwe, iki ni cyo gisubizo kuko tubafitiye n'ingemwe z'amoko atandukanye y'imboga. Bahinzi mwifuza kurushaho guteza imbere ubuhinzi bwanyu, tubaha ubumenyi mu bijyanye n'uburyo bugezweho bwo kuhira ndetse no gufumbira. Tukanabigisha guhinga mukoresheje ubuso buto kandi mugasarura byinshi muhinga muri greenhouse. Nimuze turushaho guteza imbere ubuhinzi bwacu dukorana n'ikigo Rwanda Israel Horticulture Center of Excellence.